Kilayon ng igpa, paninganak, panibanal na Espiritu. Amen. In grasya ni ginutang Yesu Kristo, yung lugod ng Diyos, in pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sana kay kayungan. At kaya ka, Ate Muri. Maya payabak po. Maya payabak po. Kaniti po king kay katamong Santa Misa. Gaganakan mo sana. In grasyang pikalub ng Diyos. Anyanin kay masakit tadelanan, mabayat, malungkot. O nang kay mga pakarineta mo, ulin kay katamong kaburian, ipasyag yung mayap, yung tuto, ating malugod. Kapatad ka ring panahon, ating tamong pegtamasan, kwalta, tula, o nano mang grasyang isipan tamo, pero naman tutong manibatan kayong Diyos, mangyatang kapatawaran kayong Ginoo. Itangan po, mag-umpisal ko. Aminan ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, paniga po ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang angelan po ang banal, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abanwa, ligaya king Diyos. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matasaan. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, agyagan mo kami ngeni kapamilatan ng anak mo, ban malaya at maingat mamili king tulang kukupas. Bustan mong ing ebanghelyo ng anak mo, agising na kaming kilala,
king kayalan na laman at tulaga ning material a pibandyan, ating makataong upaya, at kapnuan mo kay kami, king kakaluluan ning pibandyan at katimawan, king kayang katutuan, lugod at katuliran. Yalok mo kay kami, kapamilatan ng Jesucristo, asinubliming mebi anak, aginumi, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake ing ninumang taong manalig king kalupa ng tao, king sika na ning kalupa ng tao. May ngariya king mababang tanaman, king desyerto, at tutubo king malanging kaparangan, king gabo na malat, ay alang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan, mapalyari keya. Dapat panwanan ke itang taong manalig king Ginoo. May ngari aking dutong at tutubo lele na ning batis. At miraras laking danom ding wakat na. Eya tatakot, potang inkaleldo daratang. Uling manatili lang sa giwa, ring bulong na. Eya maliligalig, neng emumuran, manatiliya pamuring mamunga. Nga mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo po. Mapalad la ring taong manalig King Ginoo. Mapaalad la ring taong manalig King Ginoo. Mapaalad yung taong makirandam King yuyusok da, ring marawak adaraptan. At makyabe king dapat da, ring makasalanan. Ni makiluklukan man, karetang alan Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusan ng Ginoo, at kayang yagkas, aldo o bengiman. Mapalad la ring taong manalig King Ginoo. May ngariya king dutong at tutubo, lelening danuman, at mamunga king kayang kapanaunan. Sa giwa lang parati ring kayang bulong, magtagumpe sa bla ng daraptan. Mapalad la ring taong manalig King Ginoo. Dapat ding marawak ela makanyan, sepulang waring pipaid-paid na ning angin. Potandatang na impamanukom, ding mga rawak katao, mitalakad alila, riretang makasalanan, king katipunan da, ring makatuliran. Mapalad la ring Ginong manalig King Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Kapatad, antina ningin kaya katamong panaral, yaing Kristo asinubling mebi. Makananura nga sabi ring mapilang kaya kayo, king ding mete, ela subling mi. Uling nung deting mete, ela sinubling mi. I Kristo man, eya subling mebi. At nung i Kristo, eya sinubling mebi. Ingke kayong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at atyuko pa king pamikasala. Mga baldugan mo naman king ding meniwala kang Kristo at may nga matena, ela miligtas. Nung katamong kapanayan kang Kristo para mo king beiti, itamo ring taong dapat kalunusan dili keti kinyato. Dapoting katutuan, sinubliyang me i Kristo at siya ing katunayan, king ding mete, sublira naman mi. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Hallelujah,
Alleluia. Itamongan po. Tumula kayo at magsaya. Maraguling Maraguling ablas ablas sa kapanayan kapanayan kaya kayo karinbanwa. Karimbanwa. Inginu manatili kay kayungan. At kaya ka ate mo rin. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, kinulda si Jesus, king talimundok kaya beda ring apostol, mira siya, king kangatba at disnan na lakarin ding dakal ayalagad na. At ilo naman ka rin, ding dakal at tao, menibatan, king mabilog a Judea, at ing Jerusalem, at menibatan king Tiro at Sidon, at ing adwang syudad, bebe na ning dayat malat. Linawe na lang Jesus, ting kayang alagad at nga na, mapalad kayo, ikayong kalulu. Uling din kaya kayong kayarian, syuda king Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngeni, uling, mipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngeni, uling, mipamatulan kayo. Mapalad kayo, nung pikakasaman da kayo sa sakwil at pamakaranayan at panyabyanan da kong marok, uli na ning anak ning tao. Tumula na kayo, potang mapalyari na ita, at magsaya kayo. Uling maragul na ing ablas, ang makapanaya kay kayo karing king banwa. Makanyan kabud ing depatanda, karing pipupunan yung propeta. Dapat kalulu na kayo, ikayong mabandingene, tikman nyo na ing kanwanan. Kalulu na kayo, ikayong labis-labis sa pagkabye, uling dumanop kayo. Kalulu na kayo, ikayong sasagakgaking tula, uling tumangis kayo. Tumula kayo, ikayong pupuryan daring tao, uling makanyan mo naman, ing pamipuri da karetang pipungpunan daring tao, totong propeta. Ing maya pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal espiritu, maya payabak po kaya kayungan. Ing salitang ablas, ing salitang ganti, nang kahit po tayong isipan tayo panayang negative. Ganti, ablas, has a negative connotation of revenge. Pero po, in Tagalog term, even Kapampangan term of ablas and ganti, they are actually neutral. Imburi nasabihan ng ablas o yung ganti, magbalik. It just goes back to you. It can also be positive as a reward. Gantimpala. Ablas ning mayap. Among the Buddhists, they also have this connotation, but it's quite negative. Karma, a Buddhist notion of punishment of the wrong that you have done, depicting a punishing God. Kaya Kapampangan, nating munang pong salitang bala mo, malapit siya naman. Kaya karma, itangaw sa ng kablas, bala mo ablas, kablas. Balo ya po yung salitang ablas, ay kablas. It's called echo. 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 Kunyari mo, sabi mo, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hello, 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 hello.
Pogi ko. Bakit? 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 Nung lalo niyo po, nung nano yung selita mo, magbalik mo kaya ka. Kalupa na yan ng ganti, kalupa na yan ng ablas, kalupa na yan ng karma. Balo yan po itang commercial, bala mo, government commercial yan po. Mamalis na retang pamilya kayang baleda, tinipon na yung basura kayang baleda, kabatig seda itang basura kayang dalan. Memalis makanyan. Kabat bigla din pasbul do. Igseda itang basura, pelis na kayang dalan. Kabat minuran. Kabat limbog. Mi bulo siyang baleda, mi buklat siyang pasbul do. Migbalik itang basurang igseda. Ngayon mas marakal pa. O itang ng kablas. O itang ng karma. O itang ng ablas. Ganti. But it was not always be negative, sabi ko pin, it only returns to you. Uli naman nga pong Ginoo, naman masaya, potang magkasakit la, rin ka rin kaluguran. Ita mo reta. Bala mo'y kayong pengari, nako man masaya, potang magkasakit la, rin kaya kayong anak. Pero potang ila mismo, abuswan day sarili daw, magbalik mo ka rin lang gagawan daw. Uy, wuling buriyo mo ito. Makanyan mo naman kayong katawan. Abusuan mo yung katawan kayong nanumang bisyong makakayap. It always goes back to you. Makanyan niya po yung kaya katamong pamamasa. We would like to see the Beatitudes from a new optics. Lawen tayo po na. Yung Beatitudes na kasing Luke, divided ya into two The woe and the blessings. Umpisan tayo po kitang second part. The woe. Makalunos na kayo. Kalulo na kayo. Nga na, ala namang marok nung makwalta ko. Masaya ang yumaman. Wari, nga magobrata mo, magtipid ta mo. Mag-aral na rin masalese rin anak, bata, atin tampero. Ala namang maroking kakabsi. Nyapin mamangan tamo, naman maroking mamangan na pong kakabsi. Ala naman pong maroking pupurian da ka rin tao. Tanong ating ang gewang mayap, di mayap. Tanong may garal ka masalese, dinenda kang reward, dinenda kang medal, di masanteng. Ala namang marok nung matutula ka, maili ka. O sasabihan ng makalunos na kayo, ikaw ang makwalta nga na. Makalunos na kayo, ikaw ang mabse. Makalunos na kayo, ikaw ang pupurian. Makalunos na kayo, kayong mailingene. O nino pambisa maging Kristiyano nung makanyan? O bawaling maging makwalta, bawaling maging mabse, bawaling matula o pupurian. We have to see it in the right context. Lawen niya po. I will paraphrase it niya po. Masaya ang yumaman. Pero masaya ka ba kung alam mo ang yaman mo ay hindi galing sa mabuting paraan? Masaya yung makwalta o tali. Pero masaya ka nung balo mo yung kwalta mo, yan naman yung panibatan yung kakaluluan din aliwa. Siyempre, ali ka na. So, it writes and put wealth in the right context. Porke makwalta ka, dapat masaya ka. Ating kwalta nga usandang makamalas. Makalipit in the long run. Wala namang masama yung mabusog. Pero masaya ka ba kung nagpapakabusog ka sa harap ng gutom ng iba? O dahil sa kabusugan mo ay nagiging sanhi ng gutom sa iba? Masaya ka kung pinupuri ka, alam pumaro ka nita, pupurian da ka, mitatas ka dangal. Pero masaya ka ba kung pinupuri ka habang sinisiraan ang pangalan ng ibang tao? Usong-usong ngayon yung po ngayon ng politika. Uso po yung eleksyon ngayon yan Pupurian mo yung sarili mo, kaya ba nung pinuri sarili mo, pagdibakan mo yung kalaban mo kayang politika? O ito yung tula mo? O kaya katamo man, potang magchismis ka, sisiran mo yung aluwan tao, bala mo, tatas mo yung sarili mo, unconsciously. Di ba? Masaya ka kanita. Pupurian mo yung sarili mo at the expense of other people. Pasensya na ko po kay sound system tamo. Medyo arwan yung bagya. Neng kay atin yung sariling
Atin yung sariling mood. Bala matuwaya namang bayang tao. Arwan-arwan, kahit may bagyan-bagyan ng kepo, kaya po tatalnan. Masaya ka ba kung, okay naman ngayon eh. Masaya ka ba kung kung tumatawa ka, pero pag tumatawa ka, ang tinatawanan mo naman yung ibang tao? Itang maili ka pero ang kalyan mo aliwayan tao. Ating expression ng Amerikano keni ating taga-Amerika keni, at the expense of. You laugh at the expense of others. Atin lang ngaus na kanyan, bad humor. Itang bad humor. Itang mamakay lila, pero itang pamamakay lida, kakanya ng doreng aliwan tao. Kaya liali ka mo, pero kaya totoo, hanapin kene, makalunos na ka, nung intula mo, potang kalyan mo lareng aliwan tao. Anak kanya man tang maili, kaya ba't kalyan mo na mo yung sarili mo? When you talk about your own follies, your limitations, but not at the expense of other people. Nyaintindihan nyo na po, sabihan ng woe to you are rich, those who are filled up, those who are laughing now, and those who are praised at the expense of other people. Our sense of wealth, our joy, our sense of being filled up is called socially responsible. Turuyo rin anak nung bisa kang mikwalta, okay mo, pero mo gagarabyo doon, dahil ngaliwa. Okay mo itang maili ka, pero potang maili ka, mo pakarine rin ngaliwa. Ala namang masaya, magtsura itang tatas mo yung sarili mo. Okay mo ita. No? Biyasa ka, number 1 ka, pero mo kanya nang detang erugo biyasa. Do not do what is good for you at the expense of others. Otherwise, God will tell you, woe to you. Makalunos na ka nung makanyan yung biye mo. Adapin, magkaroon kang ganting malas. Nung ating ganting pala, ating muna pong ganting malas. Uling, nung ingkaya kang penibata na yamayap, magbalik muna mang kaya kayan. Nga sandareng Buddhist, it is a negative karma. Pero atin namang good karma, itang pagbabalik na magbalik mo, ganti is return. Pala is blessing. Pinagpala, mapalad. Nanula po ito. Ito po itang mumuna. Itang ana, mapalad ka kung nahihirapan ka. Mga nano ito na Blessed are the poor. Mga nano ito. Dapat kalulutangan. Kasahit na burin nga akong ginoon po. Mapalad ka kung nagugutom ka. Mga nano ito. Kaya pala nagugutom ka dahil nagda-diet ka. Mapalad ka ba nun? Alin naman po na. Mapalad ka kung ikaw ay dumadaan ng kalungkutan. O mapalad ka kung ikaw ay iniinsulto. Mga nano ito na Kasakit na. Ingaws na po ganing can teachings that Jesus record paradox. Paradox. Kabalintunaan. At kabaligtaran. Lenya po ini, mapalad ka kung nahihirapan ka. Nuwan ka nung magkakasakit ka, pakakalulo. At suya kaya kayong kayarihan ng Diyos. Palakpakan tala po din kalulo, ali-ali. Lenya po, kailangan naintindihan tayo nga manuwa ng ginungeni. Porke kalulo ka ngeni, makalunos na ka. Naman totoo ito. Then ako ng halimbawa, po. At ko pong kaluguran, doktoraya po. Doktoraya po kingang Angeles. Panganay po ng anak. Dengwali na po, lalaki lang engineer lang. Itang bunso, IT po. IT, kaya nga pong Clark Magobra. Deta nga, engineer lang, itang bunso IT yung panganay da doktoraya. Pero ang tanganak la, kalulula. Dempe nga rin nga dua, may yaring pamagaral. Manayila rin nga rin da. Sa striya po itatangda. Nga naninin doktora, among kalulu kami. Dempe nga rin may alaman may garal. Kanitang magaral kami, tanggap nung tanggap kentay. Neng kaya no matutut. Neng kaya migising kayong magaral, lakit kay mako, matutut dya kaya tatatayan na. Mga pasukup niya mo kaya kayang makina. Ela po kalulu detan. O ito nga manuanang gino. Nuwan ka, mapalad ka, kung nahihirapan ka ngayon. Bakit? Ngenik. Yaman maging doktor itatag na. Yaman maging engineer itatag na.
Pero bala mo yan doktor, bala mo yung engineer. Naman, may kwalta, itatang, kaya naman matwadambal Pero, ikitso po yung amanwa ng Diyos. Nuwan na rin pakakalulo. Uling nung karelang kakaluluan, yangat do, rin aliwa, de nga anak da, de nga susopan da. Nuwan ka, pag maragol mo katula mo. Mapalad ka kung ikaw ay nagugutom. Ni balo da rin penga rin Na next expression da rin matwa, isubo ko niya mo. Ibeke pa, karengana ako. At ilang pang expression da rin matwa, itamu mga kakit kung mabsi kayo. Ana na ako kaswelo. Totoo po ito. They're saying that not out of pretense or naman po it's a joyful expression. Naman sasabihan, itamo nga kakita kayong mabsi kayo, mabsi ko naman, maranop siya po. Maranop siya kayong totoo. Uling pamengan. Ning kahit yung pengari, na sobra. Kunyari mo, bangus, na mong madwig, bangus kayong dulo, yan kayo, kaya tambuntok. O kaya nung mengan lang manggareng anak da, na ang butol yan, kaya. Pero dahil nga dadagulan dyan mo itang putot ng butol. Mapalad ka kung nagugutom ka. Bakit? Atin naman reason It is by choice. Kasi yun na mo rin aliwa. Mapalad ka kung ikaw ay dumadaan ng kalungkutan, ay magbubunga ng tuwa at kaligayahan sa iba. Bahil po nino nga gaganakaw blessed are those who mourn today, for you will find joy tomorrow. Bali po ning isipan ko detang anak yung atsukeng abroad. Detang mag-abroad kasakiting mag-abroad. Ita mo mang turista ka, kaya ba nga Domingo, mag-homesick na ka May nip na ka. Ita pa kayang mag-abroad kang lakwan mo yung pamilya mo. Lakwan mo rin anak mo kete. Pero sasabihan nga pong ginukarela, mapalad ka nung malungkot kang Datang yung panahon, mamunga mo naman yan. Bala mo sasabihan nga pong blessedness is not only about laughing, mabsi, makwaltali, atin mo rin in the long run, daratang mo naman. O inipay meto, mas makaba yung diniskas ng Jesus. Mapalad ka nung lilibakanda ka, panyiranda ka, magsalita lang laban kaya ka, pauli ning lagyo ko at pauli ning mayap. Neng kay po, panyiranda ka tamo, chichismis da ka tamo, tikandaramdaman tungkol kaya ka, mapalad ka ng Ginoo. Bakit? Nung atyo kaya kayong katutuan, atyo ya kaya kayong ngapong Ginoo, nang pigaganakan mo. Makanyan mo naman, gewada kang Kristo. Eyo po papatulan, detang maglibak kaya kayo. Eyo papatasan, detang magsalitang mayap kaya kayo. Gawan mo yung dapat mong gawan. Anti mo yung sasabihanin kaya katang ebanghelyo, mapalad ka. May ganting pala. Atin mo namang ablas amayap. Ing daraptan mo, mayap. At detang darapat mayap, atin mo naman ablas, ing gagawandang mayap. Babalik mo po ing biyake katamo. Iting kaya katamong pagmasusyan. Now we have a new optics of what we mean by blessings. We have a new take on what we call real curse in life. Sana po, ing kaya katang ebanghelyo ngeni, so pa nakatamong maging matula, ang yan yung kay yakakitsula rin anak yung magkasagla, pabren mo na, datang mo rin yung panahon. Mamunga yan, kaya kayong pibabatan. Kaya kang pa mag-aral ngayon manangis ka, mag-aral ka pa din, kakyalo mo no, bisa mag-aral, mamyalong la. Di ba? At iman yan, yan tang college kaya po. Seminarista ako, anak ko sa Kitalub, kaklase ko, pari. Yari na la ako, liko pa, Apulong Banwa. Itang meto ko pa yung kaklase ka itang high school. Man mag-CMT, tangaya po, lalagayan na la rin kayang kay. Yung Manila, pag mayabang na kapat, mamasyalya mo. Yan dalang graduation na layang grade. O nga ngayon, mayari. O ngayon, pupupula na itang kayang tena may katabaran. Pero retang may gobrang mabayat, anak la pa, ngayon pupupulan na naman ng mayat. Sana po, oren rin ang paulagan tamo. It's not immediate gratification that we seek. It is the long-term blessing that we celebrate. There are rewards in those who wait. Atin lang gantimpala, atin lang panayan, den biyasang manayo. Kilagyo ningig pa, pananganak, panimbalan ng Espiritu. Yan na sa
Talakad tamo po, ipasyag tayo po yung kaya katang kasalpantayan. Sasalpantala ko, ing Diyos, ay pang may paing tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak na bugtong ning ginutamo, pengaglik ing upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang luwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wanan ni Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman, ketikik mukum ka ring mabiyang pon menga mate, sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biela nangga. Amen. Kapatid tamo, makapasan metong tamo, king pakamal ng diling Jesus. Magsan metong tamo karela, karing kaya katang pamibiyebye, at kabang ngang lalangin tamo, nga tapong makibat, Ginoo pakiramdaman me, ing kaya kambalayan. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Thank you. Manalangin tamo para karinganggang kalulu, karingalang kwalta, dingalang kapanintunan, ding mipagkaitan king karelang kalayan, adwantaking lipunan, ing tanggapanala, antimong makananulang matulang matanggap king kayarian, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Manalangin tamo para karinganggang daranop, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan. Mawad ta para karelang lugal, king dulang daring tao, antimonong makananulang luklok, king dulang ning Ginoo, inyay tamang manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdig paning sakit, kayalan palad, ning pamanalipusta, adwanta mo ing ding kapararang tao, dinandong sangkan tumula, antimo ing pangako ning Ginoo karela, inya nga tamang manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Manalangin tamo para karing pikakasaman, ding tawong mababaan tas apami biyebye, ding ating kapansanan, din tao ngalangalaga, adwanta mo intanggapano ning balang metong, antimo nung makananunong gelangan Kristo, anya itamang manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Daun ta aking Diyos, yung personal tang panalangin. O Diyos, king kalukan daring puso mi, manalangin kaya ka, tanggapan mo kami, king kaya kaming king kaya kang kayarian, at king kaya kang kapanayan, kaya kaming kapanayan. Ipayabot mo tanggapan mi, ing metong at metong kaya kami, at tarian mo kaming king ligaya, ning kaya kang kayarian, bang mabibiya ka king lugod, manggaman king alananga. Amen.
Manalain kayo, kapatad, bandating kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy pa, imiglalang, gagampanan miya iting pamidawon, bilang kapamintuan king kaya kangamano. Linisana kesana, ibayo at tarian, painturo king alanganggang kabias kayablasan. Itiyaduan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginu manatiliya kaya kayungan. At kaya ka at timuri. Iyat nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Manatili tamo. Iyat nayo reng pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. At syuke ka, kaya kaming pangimuan at pangatao. King pami biye mi aldoldo, daranasan mi kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato. Binye mo king kaya kang anak, king banal mong espiritu. Bilang mumunang bunga babigaran siya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kambeda ring sa blangkoro, ring angel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. King kakatas, katasa, Hosanna, Hosanna, kakatas, katasa. Hosanna, kakatas, katasa. Banal, banal ko Ginoo, banal, banal ko lupayan Diyos. Mitmurayna, king keka ligaya. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalam pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo, ban para kay kami, maliyan lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso net binyene karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Pasyagtayang misteryo ni Kasalpantayanan. Inyang ining kaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya katinapay ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyeran mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katao na daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading kaluguran ming kapatad, na magobrang kayabe mi susuyo, king kay kang Santa Iglesia, king kay kaming parokya. Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan na rin Catholic Women's League, Boy and Lita Salonga and family, Yema Yazon, and Mr. Jose Paule and family. Para king kaldo ng kebaitan at kapasalamatan, Kristan Lee Canlas, Vanchi Canlas, Irene Legutan, Lina Toledano, Bemi Javier, Miling Esteban, Gloria Imana, Tess de Dios, Josie Di Fontorum, Lou Del Var, Villa Villarais, Lerma Ocampo, Belen Ortega, at Lydia Fentes. Para king personal ng kayaduanan, Rita Salonga, Joyel Vina Salangsang, Nina Marie Mariano, Christine Joy, Cyril John, and Carla Marie Tapnio. Para king kapaldana ng Liam Manuel Cristales, Bernardo Bondok, Cristeta Lumbang, Merla Mangalus, ading hanggang kaluguran ming panalangin, lubos kapaldanan. Para king ligtas ng pamaklak bereng, Kiambao family. Kanakan mula na ba ni kapatid ming pepay naon at manenayang suding me, ading sablang meyango abie. Jovita, Erlinda Dison, Purificacion Helasio, Mario de Hausen, Eladio Kiambao, Josephine Flores, Pedro and Monica Cagiat, Andres, Dominga, Remia Lumbang, Secundina, Angelina, Emma, Antonio, Alfonso, Jovita at Mario. Yuli mo sana aking maligay mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, San Judas Tadeo, ating sablang santo, ating apostol, at inupat king malmong kaburian king kakaban yung panahon, purian darat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurian darat parangalan, manggaman, kingalanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya tayo.
Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ba't king kasupan, kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, at ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoo ming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka at imo rin. Pasyekta mo ing matulata mong mikakametong king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Payapan ko. Inyo'y kordero ng Diyos, inyo'y Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, mapaladla ring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. As it is a third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around for a second collection. The proceeds of this will be used for the Catholic Church advocacy, for our sick brothers and sisters, and for those who care for them in observance of the World Day of the Sick. Thank you for your generosity. Nangapansinan niyo po, every third Sunday na po rin kakatamong second collection. So for the whole year, the church already outlined specific charities and specific programs of our whole church. Sa mo po kayong Pampanga for even the whole world, the charities of missions and special ministries in our church. So every third Sunday po ini, and then we forward them to our diocese, and the diocese will forward them to specific institutions in our church that uses this funding from our parishes. Dakal po salamat kayong contribution niyo. Let us now stand for the final prayer at tanggapan tamo po yung tauling bendisyon. Ginu, pagkaluban mo kayong pamangan iba't banwa, parati kaya sanang mitmong danog, manaya, king dinapen imbiye. Iti adon mi, kapamnata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginu, manatili kaya kayungan. At kaya ka at timuri. At bendisyonan na kayo ng Diyos at kaya kayong kaluguran na pamilya, ikpa, ing anak, at ing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daone, umeta mong gampanan ing grasya ng biyen ng Diyos kaya katangan. Salamat, King Diyos. Good morning. Malaya na pinili